sorry bapak nih. Mana bapak bu? Nyago rumah. Bapak nyago rumah, ibu nonton orkes. Bagus. Bagus. Dek, mana bapak? Nyuci piring. Bagus. Bapak nyuci piring, ibu nonton orkes. Bagus. Iya baiklah, mungkin sebentar lagi bapak kesini ya, mungkin ya. Lagi berkemas-kemas bapaknya. Iya, yang masih berdiri di belakang, ayo dong ngumpul sini dong ya. Cari kursi ya pak ya, jangan di ujung-ujung gelap-gelap itu pak. Berbahaya loh pak. Iya, nanti ada hantu. Dedek takut. Iya, terima dulu salam keagamaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali. Yang belakang lah. Yang depan rapi, belakang lah. Yang mana? Iya lanjut ya, buat anda semuanya kali ini. Oke, spesial buat semuanya. Nanti disawer bu ya. Kayak tadi siang ya, disawer ya. Ya, abang sawer bang, dedek ya. Nanti dedek ke sana ya. Jangan pulang dulu dong abang tuh. Masa dedek di sini abang pulang? Sini. Hari berbangkit.